Play Pibaro, Biang Subhai Pi, Jackie Kme, but Kikubo, Baman Kasmi. To the priests, the religious and the faithful, Archdiocese of Shillong, Meghalaya. Dear brothers and sisters in Christ, with great joy, we announce to you that the Holy Father, Pope Francis, has appointed Most Reverend Victor Lengdon, currently Bishop of Joy, as Archbishop of Shillong today, Monday, 28 December 2020 at 4:30 p.m. IST. We thank God Almighty for providing a shepherd for our Archdiocese. We congratulate Bishop Victor Lengdon. We welcome him and pray for him. I also take this opportunity to thank each and everyone for the prayers and support given to me during the past 1 year. Hadien Lengdon, Kiriuniam, bat Kiparabanget, Jongga Jylla Niambah Shillong Meghalaya. Kohmen ko parang hautrai Jesu Christ. Dagajin kemen ngipen benah pi bau pabukuy Pope Francis ulatung yang Most Reverend Victor Lengdon balong mentau Bishop Jongga Jawai kumu Archbishop Jong Shillong mentau kesni kesingin kong arpu pratarik nopra arpo haga por South Shiteng Janmit kat kum kapor Jongga di India. Nyai mu ublei badan bor barok baula ai hangi yang nong syarai Jongga Jylla Niambah Jongi. Nyai ublei yai Bishop Victor Lengdon ni Biang subhai bat ni duai na kapenta Jongi. Ngai simru ya ganigala ban ai ublei ya iwei pe iwei na pi na kapenta gi jingduai ba ke jikersan ha kini ki Snem ke balada kublei sibun. Duai na kapenta Jong Bishop Archbishop Batmai Jongi Most Reverend Victor Lengdon kani ka long ke jingduai jong ka Jylla Niam Jongi barok away. Ko pa Jongi wa neng long ko hoi ke teng Jongi kanwan ka ima Jongi kan long ka mon Jongi ha ka ndo ko ba ne ai ni bata ke bang Jongi ka sala resmi batma ni direkam Jongi kumba ni ima ke balas ni Barwa dalam ini ada sesuai Andrei Doklai ini nak bersedia. Amin. Midwai dekat mi bedeng kanu ada Jongga Jylla Niambah Jongi. Kublei Kumaria dalam kesingai try dokat lagu kuy panak dengkai lagu kuy so pau Yesus Kumaria kuy kumi Jonglei tuai mentah jingin pop mentah por kesingai Jongi. Amin. Bagi jika ku Jonglei berun bor barok ni hara lor Jongi aga kertek pa baru kun baru mensir bukun. Amen.